Karibu sana na ukaire muretheri wa Meru TV na nkatho chimwanya nontupa kuthura kurumira kanyongo ka ikenero kara komba kuthurwa agikinyaniria ntutura kugwetana mbere na kara katigaira no komba kuthurwa gikenera mibango ire itherwa ikibanganwa rito ni kathure wa mburugo nguchokera ukaire akire mubango jetu turingeme na njerene kwangwete nkatheti ya The Standard tukomba kuthurwa tukimurika jare nkatheti nyeje tukimenya bure butite na mbere kuthithika thiguru yetu ya Kenya na maumira jama tutera ja kumira siasa urachitite na mbere auditingoge umono tongeria buria boko athana thiguru yetu ya Kenya katheti ya The Standard niumbite kuthurwa gichora mbicha ya Rais William Ruto na kumba kuthurwa ikireta biure bingi bigini na aritwa baba bagotoni University na headline kana topic ire umbite kuthurwa ikiandikwa ja degrees of debt kumaanisha kithomo kia loan kana kithomo kia marando bobo bojete nyuma ya kuba kuthurwa twindi ni tuije arito bethoro bakiona mbecha kani bethoro bakiwa mbecha ni thirikari gukurukira help na kinya gukurukira mibango ingi ira yomba kuthurwa na ndungamiri ingi mba kuthurwa ikibarungamira indira bari masukuru kenda bakomba kuthurwa bagita na mbere kethera ni kurira nyomba kana upkeep chao bakomba kuthurwa bakewa indi mantu ni jombete kuthurwa ja kumira nyuma ya thirikari kureta mubango jo kugeria kuregana na mantu jau jonthe irito undergraduate scholarship murethire Meru TV ni gutwika mbecha iria baromba kuthurwa bakiona kiuma kiri thirikari irira barunga maira kiri motungata jao irira barunga maira mantu ne jao irira betita muturire ne jao kethira ni nyomba into bija shopping upkeeping chia ko batetheire boja ritoa thirikari ni ugite ikarungika mantu jau jonthe ukimenya gaja jonthe irarenkana ira for free na ndi ugite ikagaruri ontu bobo ogutwika ndeni kana irando ko muritoro kethero akirenkiro mbechini thirikari ni ku expect murito mekuthurwa akire ambechi unyumene ko bobo ni bu bombete kuthurwa bokereto akirenka thiti je rugono tukarona na njira inkinyaniru karatasi katuna komba kuthurwa agitwira na thirikari ya mwete kweberia kigiko giki kia aritwa na kumethia irando kire aritwa bobo kethurwa bukitweka bure bomo na kumira aritwa baba ingi na baraba thurwa bakithomera kithomo kieguru bakethurwa bakinyirika bobo nene ngatheti ni karatasi katwire ni gutwika riboti cha kurank kana gintu twa riboti cha niumirite na yonania cha kuonania oeti nambere na maendeleo kire county ichumirite na chonania Kisumu na Nairobi ni mwe ya county ira chiremi kuritango giburu county ira igwite kimaendeleo Turkana county niumbite kuthurwa ikimenya kana nio the best kana nio area iriguru igwatirite kiri number 1 nio itongeretie na uthondeki na kinyaki maendeleo na gukuru kutumiri bwa budget na gutigira ni kurumira responsibility ra chiagirite report ya mwaka jo kigina jo 2024 gwita 2025 ni rombere kuthurwa ikirekero muthenya jogoro ara Kisumu yombete kuthurwa ikionekana nio ya muthia buru ya thingatirwa ni Kakamega, Busia, Bomet, Nairobi na Baringo iwe county ira chembete kuthurwa igetarwa chiri county iri kuritango giburu igwete chiri na abwanze guru kabisa PBO director Martin Masinde no rombere kwetherwa akeje na riboti na kiuga riboti je irekeretwe kuringana na utumiri bwa budget kuringana na weti nambere kuringana na utumiri bwa mbecha kuringana na utumiri bwa county mbechire yomba kuthurwa ikigunika achio uria maendeleo jumirite na yomba kuthurwa ikiritwa kumania ikurukirite kinya baraba atari madhabu kou iriboti iriti kuringana iri no ritobo nene ne kurukirite na gutegwa kila kitu kire kumenya county ura chigritango kikukimenya kana Turkana iri igwatirite grade ya he igwatite gichunchi kia 97
niombete kwithirwa igikurukira mawatho jonthe ura kwagirite 19 counties Wajir, Mandera, Marsabit, Embu, Kitui, Makueni, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, West Pokot, Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet, Nandi, Baringo, Laikipia, Narok, Vihiga, Bungoma na Migori chomba kwithirwa ikigwata B baigwatira gicunji kia mirongo inana. Turkana niombete kwithirwa ikionekana niothe iri ku perform bwega na Wajir, Taita Taveta, Isiolo, Busia na Garissa nibombete kwithirwa icho ciari cia mbere kana kigina kia 2023 gweta 2024 county icho chombete kwithirwa ikitegwa cia mbere icho ciokirite lakini kona ndi chithiro tikinamia performance yao kigina kia 2024 gweta 2025 kiri uchombada bakwithirwa ngitara murethiro Meru TV tutikwarora kethera Meru county ni iguru iri kaigatigati kanibo muthia indi bo ni bubumbite kwithirwa bokionekana Nairobi na Kisumu ikionekana ni umbite kuremwa kurita ngugi buru na ntukumba kwithirwa tukimenya Nairobi niyo city kana niyo nithiritwe ere muriri jwa nthiguru ya Kenya ko kwithirwa ete kurita ngugi ni kureta biure bibingi methene tukakana ata kugwita na mbere kungina ku okirinka thitici ya karatasi gatwire ni onanite magavana kuga kurita mukana na kiri arigitani bombe kwithirwa bagichokera ngugine governors iboretie arigitani bombe kwithirwa bagichokera ngugine bo ikumania na kanju ya magovernors itongeretwe ni Ahmed Abdullahi bakiaria muthenya jogoro baroririe mandagitari kana arigitani bakurungika mugomo jo bakibera kinya kethira ibagomerete mubango jwa ire kumenyekana bombe kwithirwa bakireterwa CBA ibuge bakari onto bobo na boba tina thina na kwariri onto bobo ni onto babangite inde bakiborie bombe kuthirwa bagichoka ngugi na Abdullahi arutite mukana kiri county rikare mwako kiri county chonde egotigira arugitani baba guchokera ngugine na gwita na mbere na kurita ngugi kwa ura kwagirite ni kwithirwa bamwini baremete guchoka kinya nyuma ya koti kurita uge bona kuga bari bathirie mugomo oria ni bomba ugete ibakarire nthiguru na bategera mantu jaja na ko bateire kuko bari na wasiwasi bori ko kana bori ko bokuremo guchoka ngugine ikwithura kinya thirikari ni ugete igategera mantu jaja inde arigitani baba bari uga bagachoka ngugine kethira murwaria rwa CBA rukomba kuthura rugichainwa ima governor kenda guikwa kiriro tererwa mantu ja orenkaniri bwa meshara bakiuga bo dio bagatikiria kuthurwa bagichoka ngukini ndi mukana ichirombere kuthurwa chokiritwa muthenya jwegoro bobo barana baba kuoneka jwegoro ituronete kurari na nitawat news story ya kuthurwa Tharaka kana rigitani bakuma county Tharaka Nithi ibarethirwa bo bagichokera ngugini muthenya jogoro na bauga baketa na ngugi yao kurita ngugi yao koti ni reitire watho ni uga bombe kuthura bagichoka bakiuga boka gitumi bethirwa bagichoka ngugine ikwethirwa county yao ni thirite kibarungamira na kwarire mathina jama ingi bethirite bagikurukira for that matter ibo baramwire kuthura bagichokera ngugine ko thirikari county ingi chumbite kuthura ikiokirwo mono ni mangavana na borwa bombe kwithirwa bagichoka ngugine county chero chondi tigire bakumba kwithirwa bagichokera ngugine na kurungika mugomo jwao katheti noje nyombete kwithirwa ikiarire mantu kathomba kurio ina senator senate yugete ni kwenda ngwataniro iria yombete kuthirwa ikireta kana rwaria rwa bilioni 80 katikati ka ngwataniro ya thirikari na county ya Nairobi yombe kwethirwa ikirungikwa bakiuga iria ni committee iria irungamirite mantu jorenkaniri watho kuma thirikari nene na thirikari nini yugite mantu jaja tegwitira watho bobo na ni untu bukwinamia watho kuringana
kamiti iji iriugete gutikaniria na rwaria rwa Rais Ruto na governor wa Nairobi Johnson Sakaja bakiuga ni bakwenda barungike rwaria rwa kurenkanira bilioni 80 na ni untu butigwetira watho na kinya gigatiba butiagirite kiringa theti kana karatathi katunana nekombete kwethirwa kakirita riboti chigene na county ura chumbite kwethirwa ikirita ngugi yao bakiuga ni bakwenda kwewa mbecha chiaraka na kenda bakoma kwethirwa bakite na mbere na kurita ngugi yao county itharo ikirungamira mantu chekene na utungata bogi mambo mwiri kithomo wamwe na urimi na bubu kuringana na bo bariuga ni bwetite na mbere bwega indi bakiuga bugete na mbere bwega na bugikinya na ira bwega kethirake guchiritherwa kwa mbecha kana guchiritherwa kwa mbecha kire mantu cha jonthe igukomba kuthura gugitegero bakiuga kine kigina kia 2025 gweta 2026 nikiona niti atiri county iniumbite kwethirwa ikigika sector ira chumbite kwethirwa ikewa kire rungu rwa thirikari ya county bakiuga irio kithomo na kinya utungata bwogima na urimi ni bwithirite bukira na njira nene na ni bwithirite bukiritika ngugi bwega riu na ndindi bakuria bombe kwethirwa bagitegerwa na njira kongera bishara kenda gutigira kana mbecha kana kigina kenda gutigira mantu icha gwetana mbere bwega na icha kuthithika na njira ya haraka kiringa theti iji nimbite kwethirwa ikiandiria rugono rwa Kuppet kuregana na rwaria rugono rwa Kuppet kuregana na mubango jo TSC jirira kwenda kureta ya kuandika arimu kukimenyekana Kuppet ni urekete formula kana mwitire kana mwerekera kana kira twitaga njirere ya TSC kwenda gutumira kuandika nayo arimu nyuma ya Rais William Ruto kuga akamba kwethirwa akiandika arimu kuma 34,000 gweta 50,000 akiuga iba kwenda wera nebo Rais Ruto mbere kwethirwa akiariria bombe kwethirwa bogikinyanira Kuppet ni mirite bonene TSC nonto bakorega gwetira mwito jwa Rais Ruto na kuruki kuregana na morwaria rwawe ruria mbere kwethirwa akiaria kana muchemania na bo rutererwa State House ntariki 13 September mwaka 2025 kuringana na bo bariuga TSC ne kurema kurumira mwitire jo ukagitene ko bakiuga kinyeni baregete ni barega Kuppet ni reganite na mwito jwa TSC jura baretete jo kuandika arimu bakiuga jote kukurukira na jotiagirite na jote kubabwira buru kuringana bo barenda bachinchinjireu njireu bakwenda utumire kutithia arimu nkathete kuetira bwega na ko barenda thirikari kana TSC mbe kuthuregetegera mantu na betingatire uge bwa Rais William Ruto brombere kwethirwa akiberendera bari muchemanioni karata thine gatona itukombete kwethirwa tukiona rugono rwigeni na rito kumba kwethirwa bakiambiria kugitwa mbecha kana kweberwa kigene kira baromba kwethirwa bakiona kuma kiri thirikari akikomba kwethirwa kieberwa no kwethirwa kirarenkana irwa for free iri upkeep ya mwana iri upkeep ya kumotetheria kumoboost kithomone kiawe lakini nande igotwikite thirikari ugite keberia mubango jo na kujwethia tutwikejwa kwejawa iri rando kire murito wonde ro kuthoma university arito nkuruki ya ngirimagana jaire parabe berigiri kutonya university September ichi bakethirwa bari bambere kumania na mubango jo thirikari jo kueberia kigina kira baromba kuthira bakiona gitikia guchokia kana gitikia irando nyuma ya thirikari kuga na ndeba kambaria kubarenkera mbecha iu iririra ndo murito akirike sukuru amba kwethirwa akichokeria thirikari mbecha mbete kwethirwa ithiriretwe kibarenkera bobo bokaba twikira boko bomera bonene na kutuma rito ba kwethirwa bari na marandu jama nene ba makuthoma bari na marandu ikitara bakathoba ki graduate
bethro bakiumirwa bobo nene ni kuria marandu cha thirikari bobo ibaruka irombete kwethirwa ikinenkanirwa kuma kiri obishi ya kithomo kiri National Assembly kana kamiti ya mbunge nene rorongamirite kithomo gutegera mibango ya thirikari ya kuregana na mubango jora jo kurungamira aritwa na kureta mubango jo kurenkera aritwa mbecha ririrando kenda barike sukuru bombe kuthura bakiri ya thirikari gatheti je The Standard ni umbete kuthurwa ikiarani ikithithia uthunduria bwayo na kumba kuthura ikimenya aritwa baromba kwethirwa bakiona kigenega 12% na baba inge bakethirwa bakigraduate bariuga bakigraduate kana bakirekiri na mwaka jumwa bari university ikethirwa iri untu bobo mubokubomera bonene untu bwa kwethirwa batina irando iri baingirire ni kwethirwa mubango cho thirikari iretere tutiko batethera na tutiko ba favor buru kuringana na bobo bariuga MPs baigirwe minister kana ministry kithomo ina mubango jujo na ire ambiria mubango jujo jo kuretera ndo kire aditwa September ichi baraba gutonya mwakene jujo September mwakene jo university September berigiri kwambirirwa na decision ichi ya thirikari makiugana de bateko renkanira scholarship ira bararenkana ira ende barirenkera umuritwa ombe kwethirwa iri irando kethira ironi ukurenkerwa umuritwa akarenkerwa roni kethira renda kuendelea na kithomo kiawe ironi akamurenkerwa kumakire thirikari arikia ombe kwethirwa agichokia roni rura kire thirikari no tuna ndebo twikite bokureta bire bibinge na kinyima kimako gikinene ni kwethirwa arito baraba kuthomera kithomo kia iguru bakethirwa bakinyirika na njira inene gatheti-ini tutano numbete kwethirwa ikiarira rugono rwegini na umwe uria umenyekanaga Tandanu ombere kwethirwa akigera mtowe kuma kiri ngoroba yeguru ini biyore umbete kwethirwa bikioria bibi nene kana ikoretherete kuri na tawate kwetherete kuri na mantu jogine na bioria wa mwana kinya accusation inene ikwethirwa nyuma ya uria wari former OCS kwethirwa akikwatiranwa na ndikithiera kumba kwethirwa akigera mwendo wawe Agnes Danu aria kukumenyekana Agnes na mbete kwethirwa nandi akirekerwa ara bioria mbete kwethirwa bikiumira na njire nene nyuma ya Kenya kumba kwethirwa bakiona Danu akita polisi kana station ya polisi na ku ntuko ya Jumatatu gweta gwikinyithia mbere ya polisi na nyumene gwatwika biuri bikuria na ati ombete kwethirwa agitikirwa gweta ko polisi na komba kwethirwa akirekerwa na gote watho bukumba kwethirwa boki kurumirwa bwega untuna ndipo boibori tena ta gutwikite na kumba kwethirwa akitege atikutegerwa bwega kethira no utukurumira watho na niki abitha ba polisi batikurumira watho na njire gutigira Ndanu ijo na kuingirwa kinya nyuma yao kuthurwa akirwa nwa wombere kuthurwa akigera mtu kumenyekana Janicol na kuri na evidence ya kuthurwa nwa wombere kuthurwa akimugera kutewa utinjire inganu ya kumwikira mpeni romba kwethirwa ikionekana na kinya mabitha ba polisi kana kinya barabarungamirite mawatho batikurumira watho bubwega bogotigira Agnes Danu akomba kwethirwa agikirwa mpeni kongi na kuni gotwika rugono rongirwa rombite kwethirwa rukiarirwa karatasi-ini ka The Standard ruarua Rais Ruto narari na muchemanio na tongeria ba matura kuma ntere chionthe aja nthiguru ya Kenya kiri kwariria mantu jako gwatwa mbaru kithurano tuthengerete kia mwaka 2027 Rais Ruto augite gweta atongeria ba matura ngiriga na rimwe ndene ya kire obishiewe ya thirikari irarenjire mwe ya kubaririkana boni bethora bagitetheria onto bonene akiuga atongeria ba matura baritana iranguke na nyumba 10 kenda gutigira ikuri na thiri gutigira kuri kwagira bwega akiuga
ni bathero kinya bagetetheria thirikari na kinya kamitiria chithero irio ikurungamirite thirikari ndira kuri na mantu jegene kuri na mpara kuri na sukuri kwenda kugwatwa mbaru kuri na mantu jegene jaraja kuthithika ndene ya matura ni barunga magana bagatigira mantu jaija kwagira bwega na mantu janija kuita bwega bakiugana ndiri njire moya ko bachokeria nkatho irare mwitu George kubeta kiri State House na gutigire kinya bongo iba kugwatwa mbaru kimbecha niba kugwatwa mbaru niba kuririkana kinya bongwa na rutingo gebwao ndene ya matura nibubuge bwa Rais William Ruto ni bwaro mbere kuthura kiuga nchirewe ne gutigira na kuririkana antu baba ibatwikaga kinyabo kigiko gikine na utethio bobo nene kiri akari kiri thirikari ndira bakuba batara muno kathaitine ya karatathine kamugwanja ikombete kuthura gakiandika rugono rwingine na nkuchenio na kinyampatho ire kuoneka rutererekani na thirikari bakiuga mantu jaja yarichokera kuma mwakene ja 1992 onto bobo ni bokoreta ogua bobo nene bora bokumiro mpathore kumiro opposition ine kwithura ni onekanite kairi 1992 bagikira yomba kwithura ikichokera ria jairi bakiuga onto bobo oro kumenyekana ta Osfield ariuga onto bobo ni bwathithikire 1992 na mantu jari karaja kaja kwenda kuichokera kaire ni ontarutite mukana na alimenyekana ta wakili na ira ni political analyst Ian Osfield audutite mukana akiuga mantu jaja kwambiria kumira na craxi kuoneka kire opposition ni chombete kuthura ikiumiro na mwaka 1992 endera uria wari Rais Obaire Daniel Arap Moi omba kwithura kinenkirwa watho bokwathana mantu jaja ijombere kumira na gugitioka rutere rwa regani rukomba kuthura rukiumira kana rukigitukanga njire moya kwathukana akiuga obishi ya Rais William Ruto ni thurite kiona na imenerwa rinene inontobwa gwitia kwa ugoti wathani bwawe wamwena kinye economy ontunande bogotweka bo gwati mono irira gukonekana rutereragani na thirikari nirikuremwa kugwatanira bwega akiuga mono miario umete kwithirwa ekerekera uria wari gavana wa mbere kaunti ya Meru Peter Munya na kichongo yandikete you don't cry in the media because someone has asked you to dissolve your party. You simply say no. Akiuga utewateria gwita mbere ya mindi kana mbere ya antu kana mbere ya andikinte to kwithirwa ukiariria muntu akomba kwithirwa akikwira urenkanire kiama kiaku kana uthire kiama kiawe giaku utonye kiawe akiuga bobo kubateria kuregana na bunu ntu bobo bukathirira akiuga ntu brabo kuonekana rutereragani na thirikari kwithirwa mutongere wa kiama kia DCP ni bombete kwithirwa bakionekana na nkuchana na mpatho nene katigate ka mutongere wa PNU mutongere wa kiama kia DP Justin Muturi augete ni onto botiagirete na bobo bugekira rutereragani na thirikari ugwatine bobo nene bo ni bobo renkathetine ya The Standard na yu ni chontete chombete kwethirwa chikionekana kana chikia andikwa ruterero rwankatheti ya The Standard maigirwa matu bomba kwethirwa ukigwatira bomwe na kwemenya jara chombete kwethirwa jaketa na mbere county na kinya ome ya county ya Meru rito ni Kathure Wamburugu tukethira tugichokeria okairi okiri gichunji gitu kabiri kambango joturingeme na tukethira tukigwatanira na mutongere na musiasa na ninge kinya orokomba kuthurwa akitukiariria mantu jigene no siasa cha 2027 na kethurwa gikinyithiacha ko kebia mitambo mantu ni chama ingi tukuthuranirite Kiri Meru TV rito ni Kathure Wamburugu.